Sapunapi gatra? Cek Bu. Asengkara sami kena lan rahayu. Indaya kagingin dumun absen nge ane sampun share ibu ring WA grup nika. Sedurung ngawitin lajah ngiring ngasiti bakti majeng ring ida sangyang widi. Mangda pemargi pepelajahan rahayna mungkin presida antar nge. Berdoa ngawit nggih puput. Sane mangkin lanturang ring salam lan tepuk PPK. Salam PPK, tepuk PPK. Mungkin lanturang ring menyanyikan lagu wajib dumun nggih. Pun menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu ngapiang manda alit-alit kantun semangat nyarengin pepelajahan niki kantos puput. Lanturang ring yal-yal SDN 1 Renon. Durus Juli. Nggih Bu. SDN 1 Renon sekolahku. Lestari Jaya. Sampun semangat alit-alit. Sampun. Sane mangkin lanturang ibu jagi mampir tekat malih sarang alit-alit mangda alit-alit sate nyaga kesehatan tur mematuhi protokol kesehatan mangda terhindar saking COVID-19. Sane mangkin indayang saya gayang dumun bukulan alat-alat tulis nggih. Ibu sampun ngicenin alit-alit materi ring WA grup nika sampun kewacan alit-alit. Sampun. Dumada sami sampun melajah niki nggih. Minggu sane sampun lintang iraga melajah nindek napi. Enten eling. Pola. Nggih, kali ingat napi nika kruna pola. Kruna pola nika kruna sane sampun ke pola aku tawi kruna sane poleh pengantar ana suara. Nggih, becik nggih Reva. Ijen tepuk tangan dumun sareng Reva nggih. Kruna polah nika kruna sane sampun ke polang. Utawi sane kruna sane sampun poleh pengater anu suara nggih. Sane mangken ibu jagi ngicenin tujuan pembelajaran ki ibu share screen dumun. Indek tujuan pembelajaran nika setelah guru menyajikan wacana terkait materi kruna satma melalui model pembelajaran problem based learning secara daring itu melalui Google Meet, Classroom dan WA Group dengan media PowerPoint siswa dapat menelaah kruna satma dalam materi tersebut dengan jelas. Nih sedurungnya nih ibu jagi ngicenin alit-alit materi rahina mangke nika indek kruna satma wenten ring buku bahasa Balinya nika halaman 89 nggih indek kruna bahasa Bali wangun kruna bahasa Bali wangun kruna satma miwah imbe kruna satma nggih. Malih jebos ibu pacang ngicenin alit-alit wacana sani jagi ke analisis wacana punika terus lanturang alit-alit miar sayang video pembelajaran talar meblik bagan tur nyetetang materi nggih. Sani mangkin indayang wacan terus sepang dumun wacana sani jagi share ibu mangkin nggih. Sira kayen wacan. Bibi Sanje Gita lan Putri melalui ke Pasir Kota. Itu aja kedua nepukin Windari lan Dayu sane kari numbas jagung bakar gitu. Nggih, gabungan kata nika muwasa kruna satma nggih sekadi kruna jagung bakar. Nika wacana nika tegas jagung bakar nika napi alit-alit? Ajengan jagung metambus Bu. Nggih, patut nika ajengan nggih. Jagung bakar nika ajengan. Yening palasang kalau dipisah jagung nika artinya nika buah. Nggih, yening palasang terus bakar. Bakar nika metunjal. Yening angkepang kalau dijadikan satu dia mempunyai makna baru. Nika mawasa kruna satma nggih. Wenten alit-alit sane sampun uning tegas kruna satma nika napi? Ini wenten, iki wenten video pembelajaran nganenin kruna satma nggih. Nah, indayang perhatian dumun. Napi loading Bu. Napi nika kruna satma? Tunggu ya. Kruna satma utawi kata majemuk inggih punika angkepan kalih kruna utawi lintang sane ngewetuang arti asiki. Wangun kruna satma. Kruna satma kekepah dados kalih inggih punika
Yening selehin antuk wowohan utawi wangun kruna saning wangun kruna satma punika miwah nganutin paiketan pantaraning wangun kruna. Selehin antuk wowohan utawi wangun kruna saning wangun kruna satma punika kekepah dados tetiga inggih punika kruna satma tanpa wowah, kruna satma mawowohan, miwah kruna satma nganggen wangun unik utawi tawah. Nganutin paiketan pantaraning wangun kruna satma kekepah dados kalih inggih punika kruna satma pepadan utawi setara lan kruna satma tan pepadan utawi kruna satma mepante atau tidak setara. Kruna satma pepadan utawi setara kekepah malih dados kalih inggih punika kruna satma nyinayang matungkalik miwah kruna satma ngerasang arti. Kruna satma tan pepadan kekepah dados kalih inggih punika kruna satma tan pepadan kruna kapertama pidanto unteng miwah kruna satma tan pepadan kruna kaping kalih pinaka unteng tanpa wowah. Inggih punika kruna satma niki presida metu yadiastun nenten mendaging wowohan umpami anak agung mawowohan masani metu wantah mawowohan tan presida munggah yening nenten mendaging wowohan. Ane kaping 3 kruna satma nganggen wangun unik inggih punika wangun sane presida mepasangan wantah ring wangun kruna inucap. Satma nyinayang matungkalik contohnya nih mimi bape rasang arti contohnya nih barak biing. Kruna satma tan pepadan kruna kapertama pinaka unteng. Contohnya nih, biing gading, satma tan pepadan, kruna kaping kalih pinaka unteng. Contohnya nih, kali yuga. Punika wau sampun alit-alit miartayang video pembelajaran. Menganinin indek napi nika alit-alit? Kruna satma. Inggih, patut nganinin indek kruna satma. Nggih. Kira sane uning napi nika kruna satma. Tiang, Bu. Nggih, Reva. Kruna satma inggih punika kepan kalih kruna sane wetuang arti asiki utawi kata majemuk yening ring bahasa Indonesia. Inggih, patut pisan Reva. Nggih, kruna satma nika kata majemuk. Nika wenten soro-soro kruna satma, wenten kruna satma napi mantan alit-alit. Satma matungkalik. Nggih. Nggih, matungkalik. Ngerasang arti patut Juli. Padan. Nggih, kruna satma pepadan. Napi contoh nih. Kuning gading. Nggih, kuning gading. Nggih, patut. Wenten sane mataken? Dan makin Ibu jagi ngicinin alit-alit LKPD, karyanin LKPD niki secara berkelompok nggih. Malih jebos jagi ke blik bagang nggih alit-alit nggih. Kalian isi identitasnya dengan lengkap ya. Mungkin indayang alit-alitnya kayak karyanin niki ican Ibu galah 2 menit. Sampun nggih alit-alit pun 2 menit, alit-alit taler sampun nyetor pekarian alit-alit. Nika sampun becek sami nggih wenten sane polih nilai 100, wenten taler sane polih nilai 90 lan 95. Mungkin durus bahas nggih. Coba kira presida nyawis ya Reva kelompok 2. Mati lesang dewek. Nggih. Ring tepi sering beten punyan bingine sane tegah ngolet iriki wenten anak jena meme bape sarang piana adiri ulian tewas nek te le tema dewekane punika mawinan. Oh, ganti. Kadek Teri. Aduh angga sane makin sampun menek truna. Sayu wakti rupan ipune bagus genjing. Sesama sampun presiden nyawis. Nggih. Niki Ibu share dumun pekarian alit-alit nggih.
Nah, niki kelompoknya nih Juli, kelompok 1 nggih, kelompoknya Juli. Niko sampun becik pekaryaannya sampun patut, niko boleh nilai 100. Oke, indek wacana sane ka pertama niko tewas nektek niko mau wasta kurna satma napi alit-alit. Unit. Nggih, kurna satma uni nggih patut. Sane kaping kalih nika wenten kruna napi cewesane alit-alit sepi dingkle nika mewasta kruna satma napi Uni. bagus genjing kruna satma napi nika Uni. nih kruna satma uni nggih yening palasang genjing manten dados angkepang reng kruna manis genjing dados napi tan alit-alit Menten kruna manis genjing nggih, ten menten nika muasta kruna satma uni nggih. Hanya dilekatkan pada kata bagus genjing. Itu aja yang cocok untuk dipakai. Kita maksudnya. Karya lengkara nggih. Coba nomor 1 lurus. Reva, nomor 1 Reva. Tiang ajak meme bapa melalui ke Bedugul. Inggih patut tiang ngajak meme bapa melalui ke Bedugul. Patut nika lengkaranya nih. Terus kena satmanya nih napi? Matung kali. Nggih, matung kali. Kruna saneca nika matung kali. Kruna satma. Meme bapa. Inggih, meme bapa nggih. Lengkara kaping 3. Sira presida. Yang Bu. Nggih, Juli. Kunyite mewarna kuning gading. Nggih, patut kunyite mewarna kuning gading. Kuna satmanya nih napi? Kuning gading. Kuning gading nika kuna satma muasa kuna satma napi? Ngerasang arti. Nggih, ngerasang arti sampun patut nggih. Nggih, tepuk tangan umum lagi untuk kelas 6 sampun becik pekaryaannya nih sampun patut sami nggih. Sampun ngeresep nggih alit-alit ngantos riki. Sampun. Nggih, alit-alit ngantos iriki, Bu sampun ngisianin alit-alit materi, alit-alit sampun taler presida nyawis LKPD tur cawisan alit-alit sampun patut nggih. Ngantos iriki, alit-alit enten sani mataken? Nggih. Yening nenten wenten santukan sampun sami ngresep mangkin sira sane presida nyutetang pepelajahan rahina mangkin. Yang Bu. Nggih, lurus Juli. Pepelajahannya mangkin indik kruna satma Bu. Kruna satma nika angkepan kalih sane ngawetuang arti asiki. Kruna satma yang dados kalih manut wangun kruna satma kekepah dados tigang soroh. Inggih punika kruna satma tanpa wewah, kruna satma mawawahan lan satma unik. Manut pentaraning wangun kruna. Kruna satma kekepah dados kalih inggih punika kruna satma padan lan kruna satma dan padan. Kruna satma pepadan dan kalih metik dan ngerasang arti. Nggih, patut pisan nika Juli nggih sampun presida nyutetang kuna satma nika angkepan kalih kruna sane presida nguwatawang arti asiki utawi gabungan kata yang memiliki makna yang baru. Yang ring bahasa Indonesia nika patas tekadi kata majemuk nggih. Mungkin untuk nguji pengeresap alit-alit, Ibu jadi ngisianin alit-alit soal sane mepiketan ring kruna satma. Nika wenten soal ring instrumen penilaian malih jebos pacang sobehang Ibu ring WA group nggih. Nah niki wenten soal pengetahuan, wenten soal objektif. Nah, soal objektifnya nika Ibu sampun karyanin ring Google Formulir indi LKPD wenten sani mataken. Yening sampun dumugi pepelajaran mangkin wenten pikenah nyanyi tur mangda alit-alit presida sayan sedang melajah bahasa Bali nggih. Mari pitung rahina kecunduk malih sareng Ibu guru nika indik materi selanter nyanyi nika kruna dwi lingga. Ngantos iriki Ibu presida nyarengin alit-alit melajah yening wenten iwang Ibu sakala
ngiringang alit-alit ibu nunas pengampura. Nggih sedurung puputang ibu ngiring berdoa dumun mangda pepelajahan puniki sida mepikulih. Berdoa ngawit. Nggih puput. Sesema ante uratian alit-alit kecunduk malih pitung rahina sani jagi rawuh nggih sareng ibu guru ring pepelajahan bahasa Bali nggih puputang ibu ante Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sesema alit-alit. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun